Selamat datang ke Just Duit. Saya Sab, host you di mana kita akan lihat siapa yang better at handling duit. Orang muda ke orang tua. Tapi there's a catch. Mereka kena create a moral doll by earning items through quiz hari ini. Bersama saya sebagai juri hari ini, we have Puan Nurfaizah Mustafa, seorang financial planner and consultant with over 20 years of experience. Kita lawa-lawa ke? Dah ready belum? Dah. On tour, dah. Sekarang trend orang muda kita adalah untuk download Buy Now Pay Later app. Tapi ada macam-macam cara yang boleh convince kita untuk download the app. Ada hadiah, cashback and even vouchers. So, soalan pertama dari Sab untuk Cikgu Johan dengan Huda. Setuju? Saya belum. Sabar cikgu. So, you all boleh dapat $10 voucher kalau you all sign up for a Buy Now Pay Later app. So, you all sign up ke tak? Saya akan sign up. Just sign up je. Tengok kalau mana tahu voucher tu akan berguna untuk masa depan dia ke. Untuk cikgu? Saya tak akan sign up. Ada dua sebab. Kenapa? Sebab pertama, dia pakai app. Handphone saya selalu mati. Jadi tak boleh pakai app tu. Nombor dua, saya pernah kena sekali dekat Sembawang. Dia cakap, you just sign up. Kenapa sign up je nanti dapat? Dia kasih tumbler bekas nak isi, kasih kucing makan. Lepas tu dia cakap, later my friend come, you no need to buy. Tapi orang tu datang, lepas tu dia buat demo, bersihkan tilam apa. Alamak, rasa segan lah. Jadi saya macam obligated gitu. Jadi pasal nak dapatkan voucher tu, terus seumur hidup saya rasa bersalah. So, apa pendapat? Bagi saya, kita harus say yes. Sebab, saya explain Cikgu Johan. Importantly, kalau kita dapat baca terms and conditions dan kita belum menggunakan voucher tu, kita ambil, simpan dulu. Mana tahu hari depan kita memerlukan. And of course, you have to charge your battery lah, so that your phone can work. So the winner will be Huda. Yay! Saya dapat baju. Best ni dapat baju. Tapi tak apa, saya akan kongsi dengan Cikgu Johan. Kesian kalau tak nanti beruang you tak ada baju. Itu pasal lah. So, I actually ada buat survey lah. Buat Puan Nora kan, you rasa kenapa BNPL ni popular di kalangan orang muda kita? Saya rasa dalam kalangan orang-orang muda ni, diorang macam trending tau. Because sometimes dia fikir, kawan saya menggunakan app ni, dia beli baju, dia beli kasut ni, saya pun nak beli lah. So dia ikut kawan-kawan dia. Okay, one thing that I need to highlight, that even though it's a buy now pay later, essentially it's a loan tau. Walaupun dia nampak macam senang, tapi kita tak boleh ambil mudah benda ni. Jadi, I actually ada buat lagi satu survey. Banyak survey you buat. Betul, mesti. Jadi, untuk Puan Nora, in your opinion, siapa yang patut avoid gunakan BNPL app? Okay, in my opinion, number one, kalau kita tidak bekerja, at least even if you work part-time, maybe you can try. But if you're not working at all, macam mana nanti you nak bayar? Number two, kurang wang simpanan. Kita need to have some savings in our bank. So in case duit yang kita expect nak masuk tu tak ada, so kita ada backup untuk bayar lah. Kalau you all shopping sampai $100 via the app, you all akan dapat $20 voucher. So you all shopping ke tak? Saya rasa saya tak akan. Pasti on that day saya cuma nak beli $50 punya barang. Then just because saya nak dapat that $20 off je, I have to spend another $50. Macam saya kena beli something yang saya tak perlukan waktu tu. Untuk cikgu? Sama. Dia jadi tabiat dah. So nanti dah lepas dah habis ni voucher, takkan dia mati kat situ lagi. Dia mesti ada lagi next one. Kita dah terbiasa jadi kebiasaan. Tu nanti mendatangkan kemudaratan. Jadi untuk Puan Nora, siapa yang dapat seluar ni? Saya setuju dengan kedua-dua, Cikgu Johan dan Huda. Yay! So based on your experience, you rasa voucher ni influence spending habit seorang muda kita ke tak? Yes, definitely. Saya rasa kalau kita tak careful, kita akan terpengaruh lah dengan promosi-promosi diorang. So dia trap lah? It could be a trap sometimes. Kadang-kadang memang promosi dia menarik dan boleh membantu kita. Dan kita dah standby duit, dah prepare. Okay, go for it. Ada voucher, okay lah, dapat lagi murah kan. So soalan seterusnya untuk korang dua. You all beli bag bernilai $80. Tapi you all boleh dapat diskaun 20% kalau bayar using BNPL over 2 months. So it's either korang bayar $80 now atau $32 this month and next month. Which one will you all choose? Saya pilih untuk bayar, ya Allah. Saya pilih untuk bayar $32. Pasal you dapat that 20% off kan. Saya rasa macam berbaloi. Tapi kita kena disiplin lah. Kita kena make sure kita keep track that okay, kita kena bayar that $32 for that 2 months. Untuk cikgu? Sama. Cuma saya bayar 34. $2 tu nanti kadang-kadang kat bawah would you like to donate to community chest ke apa, saya klik. So
Sebab kita dah untung $20. Dalam rezeki kita ada rezeki orang. Which one yang deserve cermin mata ini? Both of them give the same answer, right? Sekarang cermin mata ni saya akan bagi pada kedua-dua Cikgu Johan dan Huda. Jadi saya actually ada buat survey lah dengan orang muda kita. Diorang bayar. Kita selalu buat survey. Bagus lah. Mesti. So honestly, Puan Nora, you surprised tak by these stats? I'm not very surprised. For the installment on wedding, I think itu sesuatu yang bukan baru lah. Memang dari dulu ramai yang kalau nak wedding tu diorang nak ambil package, right? So they will go for the installment. Saya risau yang holiday sebab saya pernah melalui jenis yang diorang bersuka-suka ria pergi holiday, pergi dulu bayar kemudian kan. Tapi bila balik itu tiba-tiba mungkin motor rosak. Jadi benda-benda yang kita tak jangkakan pada masa depan tiba-tiba datang. Kita dah start nanti nak korek lubang, gali lubang, timbus, gali lubang timbus kan. Saya pernah nampak benda tu berlaku. Jadi buat Puan Nora kan, you rasa like BNPL ni promotes instant gratification culture ke tak? I think among youngsters, this is what you want to feel, right? You want to feel good owning the thing. Okay, in future macam mana kalau bayaran dia? Perit tak kalau kita ada masalah dalam masa depan? Kawan you all ajak pergi weekend getaway bernilai $600. Tapi BNPL is offered untuk 3 bulan with an interest fee. So you all rather bayar $600 sekarang atau $220 for 3 months? So bagi saya akan bayar 600 on the spot. Pasal dia ada data dengan interest kan. And then kalau you fikir-fikir balik, you akan bayar lebih tau. Untuk cikgu? Saya pun bayar 600. Saya punya kereta yang pertama saya ambil loan 10 tahun. Jadi bila orang semua cakap, kenapa bila kira-kira balik dia punya cost of the car saya bayar dalam 1.7 gitu tau. That's how much dia punya interest is lah. Jadi buat Puan Nora, siapa yang deserve the snack? Kedua-duanya. Saya setuju dengan kedua-dua dan memang lagi baik kalau kita tak ada 600 tu tak payah pergi holiday. Jadi I did a survey apa yang motivate orang muda kita untuk bayar pakai BNPL lah. Puan Nora kan, you rasa BNPL ni is creating a new form of micro debt culture tak di kalangan orang muda kita? Okay. The question is, do we know what is micro debt culture? I tahu microscope. Ya, itulah tak pernah dengar. Microscope. Micro debt culture is macam dia borrowing, kita meminjam tetapi small amount. Dan dia adalah satu agreement dengan company application. If you miss the payment, then there is a kind of a late fees. If I'm not wrong, $15 or $30. Okay, after that, kalau tak bayar, dia akan freeze your account. So, you tak boleh pakai lagi. Macam mana? They can also go into credit bureau, which is the rating of your loan application. So, be very careful kalau you are getting that low rating on credit bureau. It can affect buying house and buying a car. The whole time kita berbual pasal BNPL kan, kita tend to find similarities di antara BNPL dengan kad kredit. So, jadi soalan terakhir, you all rather download aplikasi BNPL ataupun sign a new credit card? I don't believe in credit card. Sebab tu that's the one reason kenapa saya pakai debit card. Jadi saya dah dibesarkan dengan konsep tak ada duit tak payah beli, tengok je. Kalau nak beli kumpul duit dulu. Saya rasa saya akan download dia punya app. Pasal download je kan. Tak sunyi saya akan gunakan. Pasal kalau kita apply for credit card, then kita nak kena use that credit card, alright? Dah satu tanggungjawab nak kena gunakan that credit card. Walaupun credit card tu bagus untuk dapatkan kreditnya, credit scoring kan. So, jadi buat Puan Nora, siapa yang dapat kamera? For me, I would say if you have the choice, take at least one credit card. Because nowadays, we are doing online buying. And kita travel kan. So, be very careful. There are a lot of scammers. Therefore, you need at least one credit card for your online purchase. Bayangkan kalau you pakai debit card all the way to key in your details, the scammer can get into it. If you got scam on debit card, right, they could deduct a lot of money. So, kita dah sampai masanya untuk let Puan Nora decide Morodos siapa yang lagi lawa. Sebenarnya kedua-dua memang menarik. Design seseorang tu menunjukkan principle dan karakter seseorang. Since today topic is about finance, right, and all that glitters is not gold. Jadi let's go for something original. Very hard decision but I'll give it to Cikgu Johan. Kita dah sampai ke penghujung episod hari ini. TLDR dia simple. Kalau mampu baru belanja. Sebab tu kita encourage you all untuk spend within your means, okay? Shout out to Puan Nurfaizah Mustafa, Cikgu Johan Abdul Rahman, Huda dari OMG SPH sebab joining us hari ini.
Big thanks kepada Ina Craft Studio kerana menaja lokasi dan Moru Dolls for this episode. Hopefully tips-tips yang dikongsikan amat membantu untuk semua. Jumpa you all next time. Bye!